Kufika nini la le appendix isekuthiwa ke iyona futhi esibulala umuntu ba kukhona nje omunye impela ekuthiwa ayike waze kwathiwa sekufuneka azayohlinzwa ile appendix kwathiwa isinkulu isivuvukele kusuke sekwenzakalani ke lapho mangizwa phela uthi into vele edingakala ngoba isuke isibekwe endaweni la ibekwe endaweni la kufuneka ilekelele khona umzimba. So ngenjwayelo Bhuntokozo iappendix inokuthi ikhiphe into engathi isamafinyelwana ekwazi ukuthi ingene kupopopo lomkhulu njengokujwayela nje umsebenzi wayo lo so sithi mucus inokukhipha imucus ethile kodwa ke kube khona izinto ezibuye ziyenza ukuthi ivaleke iappendix so inkinga yayo ukuthi kunikeze impawu esisazoyichaza kabanzi isuke isisuka lapho la esivaleke khona yebo kodwa kumina nawe nje ngokujwayelekile mekuthi ayivalekile indlela le ishayela nje umsebenzi wayo ayisinikeza inkinga. Kufika ninike la esekuthi ke cha mangisizwe isisu ushanga lendlela iyona ke manje ngibona ngani. So ngaphambi kokuthi sifike empawini ziningi izinto ezingayibanga ukuthi appendix igcine sivalekile esikhathini esiningi into eyibangayo ukuma umuntu noma indle isiqinile kube khona indle engena ngaphakathi kuyona iappendix so engeneni kwayo nje wangithi sikhuluma ukuthi yona bikhipha lamafinyila lawo so lamafinyila wasayithola lendlela yokuhamba ngoba khona into eyivalile noma mekuthi mhlambe kukhona izinto ezingaphandle kwayo appendix eziyicindezelayo so inkinga iqala lapho kila sekuba khona ukuvuvukala kwayo iappendix so once yaqala yavuvukala ubhlungu obuchazekayo isikhathini esiningi buqala enkabeni uthi ukuhambeni kwesikhathi usuyabuzwa sebeyehla sebuza ngala ka right esweni omunye abe nenhliziyo encane angakuthanda ukudla uphalaze umzimba ushise abanye bachaza ukuthi kube ngathi umuntu ujahwa isisu noma methi uyochama umchamo usuku ushisa so izona impawu lezo ezijwayele ukuthi ivele kumuntu osuke ephethwe iappendix evuvukele.